Taka na pauluan nam nama MTI. Ano na? Tuy ayat ko balunem ti agnanayo di naktuman makita ken makadena Araw. tuy puso ken nakem ko agnanayong kanto anay marka nagan mo biyag ko ti agbati kaniya daytoy inbatim alagip ko isuti liwliwak kasikat mang linglingay tuy puso asililiday laglagipem nam namaem tuy ayan no anyan tuman ina malakang mangpasakit kaniya asar salita nuko na abasul ko tiga puna alipaten ka saan to biyag ko kay sukmang budas ni ayata daytoy inbatim alagip ko isuti liwliwak kasikat mang linglingay tuy puso asililiday laglagipem nam namaem tuy ayan Rayaw ni Ilocano. nuko na abasul ko tiga puna alipatin ka saan to biyag ko kay sukmang budas ni ayata kay tuy inbatim alagip ko isuti liwliwak kasikat mang linglingay tuy puso asililiday laglagipem nam namaem tuy ayan laglagipem nam namaem